Poštovani prijatelji, pomaže Bog. Dobrodošli u emisiju Pitanja i odgovori u kojoj dr. Miroljub Petrović odgovara na vaša pitanja. Doktore Petroviću, pomaže Bog i dobrodošli. Bog vam pomogao, hvala na pozivu. Da li imate nešto da kažete? Evo, dragi prijatelji, možda ste zapazili, možda niste. Iza nas se nalazi još jedna zastava koja je vrlo zanimljiva. Ukazuje na biblijske motive i možda ova zastava ima najviše biblijskih motiva. U pitanju je zastava koju vidite ovde. Na ovoj zastavi imate nemate dvoglavog orla, nego imate orla i lava. Znači, lav simbol Božih lavova, tako i lira, a orao simbol anđela herovima koji se spominju u Bibliji. I ovde na sredini zastave postoje motivi lava, dvoglavo orla i tako dalje, ali ono što je zanimljivo, ovde u sredini, da vidite, nalazi se simbol Nojeve barke. Znači, ovo je planina Ararat, a ovo je Nojeva barka. Znači, Nojeva barka dominira u sredini simbola gde su orao i lav. Znači, Nojeva barka. Znači, postoji jedan narod koji baštini biblijsko poreklo. Nažalost, sa tim narodom se manipuliše, kao i sa mnogim drugim narodima. Taj narod je mnogo postradao u istoriji i danas strada, danas se vodi rat u kojem gine taj narod. U pitanju su Armeni ili Jermeni. Jermeni su jedan od retkih naroda koji imaju svoj deo u Jerusalimu, u starom gradu Jerusalimu. Ja sam o tome govorio. Kad dođete u stari grad Jerusalim, gde je brdo hrama, gde se nalazi zid plača, gde se nalazi džamija El-Aksa, taj deo Jerusalima je podeljen na 4 četvrtine. Postoji jevrejski deo, muslimanski deo, hrišćanski deo i jermenski deo, ili armenski. Armenski ili jermenski, to vam isto. Znači, jedan znameniti narod koji čuva svoju tradiciju, istoriju i na svojoj zastavi ima simbole koje mi imamo na našim zastavama, kao što postoji na zastavi Dalmacije, znači lav, tako da stavili smo i ovu zastavu bez postavljanja ove zastave nema nikakve veze sa trenutnim sukobom koji postoji između Azerbejdžana i između države Azerbejdžana i države Jermenije. Taj sukob nema nikakve veze sa narodom Azerbejdžana i sa narodom Jermenije. U pitanju je rat, kao i svi dosadašnji ratovi koji su se vodili u zadnjih 100 godina, znači velika manipulacija, možda i više od 200 godina, ali u zadnjih 100 godina sigurno, znači manipulacija narodima, gde velike sile izazivaju sukobe i ratove, a nevini narod strada. Narod koji je kao ovce bez pastira, ali evo, postavili smo i ovu zastavu koja ima vrlo zanimljive simbole, tako da verujem da će da bude od koristi, da gledaoci ovog programa razumiju poruku koju želimo da prenesemo, a vezana je za Sveto pismo, za Bibliju, za Božje otkrivenje.